kwiragwo mundu uria wikaga wega niwe wigunaga no mundu taritha ni gwithukangia. Umuthi turakungwira guciarwo kwa njamba imwe yoikaine kana ithakaga mithako ya ngerekano oikaine ta Sylvester Stallone kana akananio ta Rambo. Gakunyita ugeni muno makiria thiini wa mohoro ma Kameme guku gwa Kameme. Jitagwo mubi wa Wanyoike mwathiriri na njira ya ciko etagwo Wagaki wa Muthoni. Tukiambiriria thirikari ya kaunti ya Murang'a nithiete na mbere na kurumbuya ciana iria ciraciarwo kana iria ciaragwo ni atumia mari na murimu wa mukingo niguo gutigirira matina gwatio. Minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini no niwe uheanite uhoro akiuga uyu ni umwe wa maria maigitwo muharine wa mbere thiini wa mubango wa ugima wa mwiri kaunti-ini iyo. Reke riu tunyitanire na mwandiki witu wa Boy wa Mwangi atumenyithie maingi megie mubango uyu. Wa Boy niwe no kuma kamirongo iri na imwe ya wabici ya gavana wa kaunti ya Murang'a. Umuthi tugukorwo tukiaria uhoro wa HIV and AIDS niguo uwe wa mukingo. Murimu wa COVID-19 kuma riria wokire guku bururi-ini no wahanire ta wahumbira campaign ya murimu wa na tumaga murimu uyu utambe no maragethie na ni ugwati tugacoka kuri kia kuhurana na tukore mukingo ni ugumeire andu aitu rira minister kuma ya Murang'a etare Joseph bai guku vi na ni ndake na ni kunyitanira na iyo iroge twirite kuri urarutire gathuti ga baria cia tukinye Gacunga muhera mwiroreri witu ni undu wa tumathina tutu nini twa mitambo no twakihota kunyitithia wa Boy wega kuma kuria metumi ni tugukurehera report iyo. No riu tugithie na mbere utongoria mweru kiama-ini kia aruti wira thukuru-ini cia university guku bururi-ini wendekithitie ruhonge rwa SRS gukorwo kana ukiongerera aruti wira mishara undu umwe na njoherera. Atongoria acio maritie thutha wa maumirira maithurano cio utongoria wa kiama kiu iria iratafanirio kaunti-ini ya Naikuru muthenya wa ira. Wa Boy wa Njuguna na ripoti ino makiria. Makoretwo makihinyiririka. Ndeto ino iheanitwo ni mwandiki munene kiama-ini giki Ndagitari wa Songa hindi ya githurano kiria kiratabanirio kaunti-ini ya Naikuru kia utongoria kiama-ini giki. And if SRC thinks that they will be a freeze for 2 years, then there will be no learning in Kenyan public universities for also 2 years. I want to assure you, we will knock. They must be opened. We must be listened to. We must be heard. Dons in this country are suffering. Gacunga muhera orenge tugukorwo tugikurehera report iyo. Tugithie na mbere aruti a wira kambuni ya mai ya Nairobi aria maikaraga nyumba-ini cia mathikuota mwena wa Eastleigh guku Nairobi maugite ati ni maraikara na haho thutha wa ruhonge rwa ramati wa Nairobi NMS kuheana notithi ya kumathamia. Aruti aya wira maugite ati anene a kambuni iria mararutagira wira matire maratumuka wigie ndeto ino na riu maugite ati kuri no hotekeku mugunda uria nyumba ici ciakitwo ni wigwatirwo na kuria riu jama ya na riu kwina jama ya kuwendia. Mugunda uyu wari wa eka 20 na riu kurerikana ni wa eka 5 ihinda-ini riu nyumba 17 tu iria cikaretwo mwaka-ini wa 2002 nocio citigarite. Riu ni moritie honge iria cirakuruhana na ndeto ino kuheana mwerekera na gwetha kihonia niguo matigathamio. Tugukorwo tugikurehera report ino na njira ndikiru. Tugukoretwo na gathina kau ka mitambo tugukorwo tugikwira uria kuragithie na mbere mwena wa ithurano cia arimu a university. Tugucoka tukurehere report ya Wa Boy ona report ino ya aikari a Eastleigh guku mwena wa Nairobi.